umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri wowe wahisemo kubana natwe. Reka dukomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugubwa neza kuri tariki ya 12 Mata umwaka w'ibihumbi 2020. Reka nifurize Pasika nziza ku bayizihiza mwese, mukomeze rero kunogerwa n'uyu munsi kandi mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Jya munsi y'iyo video yawe epfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe tuba tumaze kuyategura ndetse no kuyatunganya mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Mwese mbahaye yambo, dukomeze kwirinda COVID-19, ikindi kandi dukomeze kuguma mu ngo zacu mu mategeko ndetse n'amabwiriza byashyizweho yo kuguma mu rugo, mukomeze kuyubahiriza umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi mukomeze rero kuba hafi bamwe rero mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, dukomeze kubahumuriza, dukomeze kubafata mu mugongo muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka ku nshuro 26 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Dukomeze rero kubana nabo kandi dukomeze kubitaho muri ibi bihe byo kwibuka. Ikindi kandi rero icyo nakubwira cyo rabizi ko buri mugoroba tukugezaho amakuru mashya ku birebana na COVID-19, icyorezo cyugarije isi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru mashya aturuka muri Minisiteri y'Ubuzima nk'uko amaze kutugeraho muri aya masaha y'umugoroba, akaba aribwo itangazo rirebana n'abarwayi bashya bagaragaye uyu munsi ndetse n'abandi bakomeje kugenda bakira ritugeraho ribitangaza. Riravuga ko rero amakuru mashya kuri coronavirus cyangwa se COVID-19 kuri tariki 12 Mata 2020 nuko uyu munsi hagaragaye abandi bantu 6 barwaye coronavirus. Ibipimo rero bigera ku 1160 byafashwe mu masaha 28 ashize. Ibi ngibi bikaba byatumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera kuri 126. Muri aba ngaba 126 abagera kuri 25 bakaba barakize, akaba rero harimo na 7 bakize mu masaha 28 ashize. Ku munsi wose twakubwiraga ko abamaze gukira bagera kuri 18 basezerewe mu bitaro. Hanyuma rero kuva uyu munsi w'ejo ndetse no kugera kuri uyu munsi mu masaha 28 ashize hakaba hari abandi 7 nabo bamaze gukira ndetse banasezerewe mu bitaro. Ubu ngubu rero umubare umaze kugera ku mubare w'abantu 25. Ikindi kandi twaba dufite umubare wose hamwe kuva ku murwayi wa mbere agaragaye w'abantu bagera ku 126. Abantu 6 rero batahuwe ko bahuye n'abandi barwaye coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri ibipimo rero by'abantu 1160 byafashwe, harimo rero 6 basanze barwaye. Abangaba barwaye rero 6 bakaba barahuye n'abandi barwaye coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abangaba rero bagaragaweho coronavirus bose bahise bashyirwa mu kato kandi hakomeje gushakishwa abantu bose bahuye nabo kugira ngo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Umuntu wese uhisha cyangwa wanga gutanga amakuru arebana n'abahuye n'umurwayi wa coronavirus cyangwa agahisha ibimenyetso byayo abashyize ubuzima bwa benshi mu kaga kandi abihanirwa n'amategeko. Niba uzi ko wanduye cyangwa se ukaba uzi ko hari umuturanyi wawe ushobora kuba agaragaza ibyo bimenyetso ukamuhishira cyangwa se n'undi wari wese ushobora kumuhishira yabo mu muryango we, umenye kuri gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga kandi mu gihe uzaba ufashwe icyaha uzagihanirwa n'amategeko. Hanyuma rero abarwayi bose barimo baravurirwa ahantu habugenewe kandi bari koroherwa. Abenshi muri bo ubu nta bimenyetso bya coronavirus bakigaragaza, nta n'umwe urembye. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kwitwararika nk'uko byatangajwe na leta y'u Rwanda. Ingamba zongereweho igihe kandi zigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa. Abantu bose bageze mu Rwanda mu byumweru 2 bazashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 14 guhera igihe bagereye mu Rwanda. Murasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, hitabwaho cyane cyane gukaraba intoki kenshi kandi neza, hanobahirizwa intera ya metero 1 hagati y'umuntu ndetse n'undi. Ibimenyetso by'ingenzi bya COVID-19 cyangwa se coronavirus ni inkorora, guhumeka bigoranye ndetse rero n'umuriro mwinshi cyane. Umuntu wese rero ugaragaza ibimenyetso asabwe kwihutira guhamagara umurongo utishyurwa 114 cyangwa akipimisha akoresheje telefone ye agakanda akanyenyeri 114 maze agakurikiza amabwiriza cyangwa akohereza email kuri call center ya rbc.gov.rw cyangwa kohereza ubutumwa bwa WhatsApp kuri 0788 20 20 80 cyangwa kwitabaza umujyanama ubuzima ukwegereye kugira ngo dukomeze guhangana n'ikwirakwira rya coronavirus. Dukomeze gufatanyiriza hamwe gutsinda iki cyorezo. Minisiteri y'Ubuzima niyo yashyize umukono kuri iri tangazo ryo ku itariki 12 muri uku kwezi kwa 4 umwaka w'2020. Urumva ko rero imibare ikomeje kuzamuka, ariko kuzamuka kw'imibare nako rero natwe tugomba gukomeza gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo uko byagenda kose. Ni cyorezo cyugarije isi, ikindi kandi
icyorezo cyugarije n'igihugu cy'u Rwanda. Kugihashya ndetse no kukirwanya ni inzira nziza rero yo kugera ku ntsinzi kugira ngo dukomeze gufatanyiriza hamwe nk'abanyarwanda. Ikindi kandi niba rero uzi ko hari umuturanyi wawe ushobora kuba yaragaragaje ibimenyetso cyangwa se hakaba hari uwo batwaye, ukaba ubizi neza ko rero umutwara cyangwa se umuturanyi wawe yatwaye kugira ngo yitabweho n'inzego z'ubuzima, usabwe rero kuba nawe wakwishyira mu kato cyangwa se ukaba wahamagara inzego zibishinzwe kugira ngo babashe kuba bakwitaho mu gihe rero bishoboka ko waba ufite ibimenyetso bya COVID-19. Mu gihe kandi rero ubona ko hari ubufasha ushobora kuba watanga, niba hari umuntu uzi rero wagaragaweho ibimenyetso, ni ukuvuga ko hari umurongo wa telefone utishyurwa ushobora kuba wahamagaraho kugira ngo ubufasha bubashe kuba bwatangwa kuri buri muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu rero abarwayi ba COVID barimo baritabwaho. Ikindi kandi urabizi ko abarwayi barimo baragenda bavurirwa ahantu habugenewe kugira ngo rero bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo. Dukomeze ikindi kandi korohereza inzego z'ubuzima. Dutekereze rero ko inzego z'ubuzima tuzorohereze, tuzihe akazi gake gashoboka kugira ngo n'abarwayi babashe gukira. Ibi ngibi rero bizatuma buri muntu uwo ari we wese mu barwaye abasha kwitabwaho kandi ahirwe umwanya uhagije kugira ngo abashe kuba yakira iki cyorezo. Ariko rero niba dukomeje kunangira hakaba hari abarwaye bakanga no kwigaragaza, biragaragara ko rero ari ikibazo gikomeye cyane kuri buri muntu uwo ari we wese. Niba rero dufite inshingano zo gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturarwanda n'inshingano zo gukomeza kwitwararika muri ibi bihe, nuko rero tuguma mu ngo zacu. Ikindi kandi usibye no kuba twaguma mu ngo zacu, ikindi kandi icyo dusabwa gukora ni ukuba rero twakomeza kwitwararika tukirinda ingendo za hato na hato, tukirinda rero kuba twajya mu bintu bidafite umumaro. Hari abantu benshi bakomeje kugenda bafatwa hano hanze barimo baragenda bazerera cyangwa se bari mu bindi bikorwa bidafite umumaro cyangwa se ibikorwa mu byakomorewe mu kuba rero byemerewe kuba birimo birajya mbere muri ibi bihe. Urabizi ko serivisi zirimo ziratangwa, hari serivisi z'ubuzima zirebana rero n'ubuvuzi, amafarumasi ndetse no kwa muganga, aho ngaho umuntu ashobora kuba yajya. Ikindi kandi niba rero utagiye kwa muganga ugiye guhaha kandi nabwo ntabwo bivuze ko hajyayo umuntu urenze umwe, babiri, batatu, oya. Guhaha rero hajyayo umuntu umwe, abandi rero bakaguma mu ngo zabo. Icyo ngicyo rero nicyo bishatse kuvuga ko rero nta burenganzira buri muntu uwo ari we wese afite bwo kuba yagenda ashoranye n'undi mu gihe bagiye mu gikorwa runaka. Icy'ingenzi rero ni uko muguma mu ngo zanyu kandi mugakomeza gukurikiza amabwiriza kugira ngo dukomeze kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo kuri buri muntu uwo ari we wese rero, cyane cyane mu ngamba zashyizweho n'inzego z'ubuzima. Minisitiri rero w'ubuzima Dr Ngamije Daniel mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yavuze ko rero aribo bazatanga umurongo ngenderwaho cyangwa se umurongo uburyo ibintu bishobora kuzasubira mu buryo. Ariko ibi ngibi nanone bikazashingira ku kuba abanyarwanda bakomeje kwitwararika. Ikindi kandi mu gihe mu bipimo byose bizafatwa bazagaragara ko nta muntu n'umwe wanduye, ibi ngibi bizatuma rero abarwayi ndetse n'abandi bose n'ibindi bikorwa byose bishoboka ko rero bishoboka kuba byafungurwa cyangwa se n'abandi bose bagakomeza imirimo yabo nk'ibisanzwe. Turabizi neza ko rero muri ibi bihe hari abatorohewe n'ubukene kandi birumvikana, ariko ni ibihe byo guhangana ndetse no guhashya iki cyorezo. Gufatanyiriza hamwe rero mu kuba twarwana kuri izi ngamba zose bizadufasha kugira ngo dukomeze guhangana kandi dukomeze gutsinda iki cyorezo. Ariko rero niba dukomeje kurenga ku mabwiriza ntabwo rero bizakunda, kuko bizagaragara ko ari ikibazo gikomeye gishobora gutuma rero n'abandi bose ubuzima bwabo bujya mu kaga kuri buri muntu uwo ari we wese. Reka rero dukomeze gufatanyiriza hamwe, ikindi kandi dukomeze kwirinda mu buryo ubwo ari bwo bwose, dukomeze rero gushyiramo intambwe hagati yacu n'abantu n'abandi. Dukomeze ikindi kandi gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Gukaraba intoki mu gihe rero ufite n'akarukoro ukaba wakwisiga kugira ngo rero wirinde kuba wakwanduza n'abandi, cyangwa se aho wakoze ndetse n'aho undi muntu yakoze ushobora kuba ugakaraba ukoresheje alukoro cyangwa se amazi meza n'isabune kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bwacu muri ibi bihe bitoroshye. Dukomeze kwibuka rero twiyubaka ku nshuro 26 twibuka jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dukomeze kwifatanya n'abandi baturarwanda bose muri ibi bihe by'akababaro. Ikindi kandi dukomeze kwifatanya n'abarokotse jenoside ndetse n'abandi bose rero bafite ibikorwa by'ihungabana muri ibi bihe byo kwibuka. Dukomeze kubaba hafi, ikindi kandi dukomeze no kubahumuriza, dukomeze kubana nabo kugira ngo rero bakomeze kugira ubuzima bwiza. Kandi ikindi kandi
banakomeze rero kuba bakwitabwaho muri iki gihe cyo kwibuka. N'igihe rero gituma abantu bamwe na bamwe batekereza byinshi ndetse bakanasubiza ubwenge inyuma mu gihe cyashize, bagatekereza ibintu byinshi kandi bishobora kuba rero byatuma ubuzima bwabo butagenda neza, cyangwa se bamwe bakaba banahahamuka cyangwa se bagahura n'ihungabana. Ariko rero kubaba hafi ni kimwe mu bintu byiza byo kubafasha kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza muri ibi bihe. Ndabashimiye cyane rero, umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese, Pasika nziza kuba yiziza, kandi mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose, ndetse munagira ijoro ryiza kuri mwese. Bye bye, inkuru zacu nakagaruka.